siya na sa pari makade joka-joka na tako abalae di angkas saja tapi majatuh siya tu ko din na tuju te abala betuan na ada tahu dia na melo pe maingat tu ko pa itu abalae apa kacawe kangali ko penglata la pada mitulah setan ya tu jai itulah se ya itu ko tumalasa tapa maingat ki mom titimi astagfirullah we puangi we pana pisau makor betuan ada na pakacawe ki pung Allah subhanahu tapi de toto melo na tuju ro abala-abala tolak da ero maka dia tu gempe tak dua jang ratamanang wano ai de tanah podo aja mudah-mudahan insyaallah nasaba ero isange amal-amal soleh kung kamilo muki sabara si peringerang-ngerang ri agama melebi na pung Allah subhanahu wa taala akan mendapatkan hasil-hasil yang baik terhadap diri pribadi kita sendiri, lingkungan kita sendiri, keadaan tempat kita sendiri. Kita semua ingin sejahtera. Kita ingin semua bahagia. Tidak ada orang yang mau susah. Tidak ada orang yang kena bala. Tapi hal itu dikembalikan kepada orang-orang beriman. Alhamdulillah wa syukurillah masum muslimin jamaah salat maghrib bersama hadir. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun pemberian Allah kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah. Apatah lagi kita ini manusia diprioritaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kita disebut-sebutkan binatang, makhluk-makhluk yang lain cuma ikut kepada peradabannya manusia itu. Maka dunia ini kalau orangnya rusak, tidak adalah artinya. Rusaklah binatang itu, rusaklah kampung ini, rusaklah pohon-pohonan ini. Karena konsekuensi daripada kehidupan ini, memang kita lah yang manusia diberikan amanah tanggung jawab. Justru manusia itu disebut-sebut berulang-ulang dalam Al-Quran. Disempurnakan penciptaannya. Diberikan nikmat yang banyak yang tidak terhitung. Diangkat derajatnya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan penciptaannya. Diberikan kebaikan yang berkesinambungan terus menerus. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Coba itu ayat Pak. Nalingi pung Allah Ta'ala lino yene kalola idi mana war kemana ngisini nagagang kakolebo na lino. Begitu Allah menyebut kita di dalam Al-Quran dan memang yang menjadi penentu dalam hidup ini adalah ini manusia. Ya. Ako dia kata kulino Pak, dito na masumanga itu gagaya mo maki gagaga ulawat tu minre mak dararu mako ko dito na gata ulino. Aga mi gurung yo gagaya ni di mi tutulino ipoko. Ya. Okotoni romonro napakalebih ki Allah Ta'ala maka selalu kita alhamdulillah bersyukur segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kanjak ni ro di Pak to matapan Allah Ta'ala madecing malewa chandra tatuo coba di kanjak na Bapak masum muslimin jamaah salat maghrib yang sama hadir. Capui asoe masuju ki mapakatuna aleh. Melota mamati ruwane masampajang isa siki. Terimpak siang matu ipamulesi tutua tak siba sempajang. Dan itulah ketenangan, kebahagiaan kita ketika kita ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. Ada doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ipuang Allahumma inna ala dzikrika. Ipuat telinga kasih si mata meringrang ari di puang. Ipuat telinga si mata ati syukuru. Usyukuru kimana ngero nikmat tak. Ya. Ada makoko alhamdulillah ma minyala si tawe. Minyalai maripato. Ma dompengi maripato. Dia na jena sali repanamate repatutum. Ia naronang kaki matengah. Melo ila stelia ro kadange suk serikom mangyaro lilalana asibukat tak lino repata kolino ye yunrui palawagan na repata mengakui akyata ngeta ataki poleri pung Allah Subhanahu wa taala ni akui pung Allah taala puang ni risa tugasta ni risa ngero kadata sehingga kita ini menjadi terbentuk orang-orang yang beriman masa muslimin jamaah salat maghrib yang sama hadir. Insyaallah matu pinelisui maka dia ya tu nikmat makega dia nawa ditu madareke aga jeta dari keng agat tapi kurang. Ya ro talimele pudangi tawe. Agat ta kurang, agat tapi dega na pakangkangi pung Allah Subhanahu wa taala kamana ni gagay. Ya. Miki makita ang kamatasso kwelei masyapa kitata. Miki matinro ang kawani nalingi pung Allah Subhanahu wa taala.
Yaro palawangan na asu si bawan ni na jamingi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Igan na tawkulino sagala rupa milunanre. Loki pasae ang kamana nga gagay ko to na pasadiang pung Allah subhanahu wa ta'ala. Bodo lampe, bodo punco. Ang kamana je degaga koro degaga. Ye mo satung itong kamana to. Ye degaga na tatiro-tiro itu pak, tatiro-tiro. Degaga ko to degaga nante saping itu gagay itu pak. Idi mana kumana sumpat ta berlabu itu gagay ko to pasae itu ye. Boleh masasi, boleh mak janggo, boleh cepi, di mana mandri pak. Iya romelo tarana-rana, ya itu cara masih tongan. Nah, milu mi je podate na gili-gili mite kada na makada ega ka paje nyama anya manyamanga paje pale ya unro lino ye niga pi wonri mak dareke na de na siasso mi dong ngasso mi ro gagai pak na piara ki Allah subhanahu wa taala. Okomo pi watan ndo tan na piara meman itu Allah taala. Ya tundo tan na tampu mi. Ukurna turuki pung Allah Ta'ala namo dileki ino nakada pung Allah Subhanahu wa Ta'ala huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Talumi komponing situngan na nalingi pung Allah Ta'ala kung manuro ero pandangan ko surah An-Nahl ayat 18 maka de alena pung Allah Subhanahu wa Ta'ala pasuki boleh ko watan na tumatuwatta. Jadi dia na lapak boleh ko pengurusan na pung Allah Ta'ala itu imana itu. Alena meto pung Allah Ta'ala pasuki. Angkat tu coba nama kada rata-rata itu elo nama na mitolino nasu angkat tahu 10 ulah 10 sona ya sira ulah 10 sona kata tahu 70 mi kata tahu 2 ulah mi kata tahu serami ulang berarti rogai okoi akat si coco ya ro ayah makada huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Tang kalinga ro kanjak ning kalinga ya je ko ayat tatta ni makanjak pak tatta ni tapuji ya. Ya ko dia tapuji di to mani kapat tu. Ya ampe tali pacorang kita, pacorang supaya aja tatasa nga kada-kada. Ya matu kong ka wanu puda moki pitangnya alamakna. Lisu sikit te ko belata bare masa ya. Guru toki je aja ta salai rumah guru ya ngaji ki. Aja tali tatajang kita bacangi aku di runtui malun tiasa di marasatiha akhrajakum min butuni ummahatikum alena pung la taala pasuki pole babuana to motota aga nasang la ta'lamuna syai'an degaga nisang itu cedek-cedek mo napa mo macaca tu mak baca napa tu nuta la ta'lamuna syai'an, tidak ada pengetahuan sedikit pun yang Allah berikan sampai hari ini. Kalau ada orang lahir tidak ada orang langsung bisa bicara. Dia kata tak macam mak deking, tak macam bajojo. Nasa pung Allah Taala dia kan satu dia kan nisang ya pasui boleh kuatan atau motonna dia kan nisecet dekmo. Kemudian waja'ala lakumus sam'ah walini parengkalinga itu pak beri itu parengkalinga itu ye metu na hebat tu mah HP ko dia tu mataru. Iya ko de na namo HP peksolin itu HP ta ko matari do celita beton na de na berfungsi macet to ni itu HP itu matu pa de na cocok irita na iya do cile pake metan itu pake ya tu kage tu pak bere na pongka maka de ona waja'ala lakumus sam'ah napa lo pancaji marengkalinga matu itu. Jadi itu rumusna anak-anak lolo yolo itu marengkalinga ni makitana ya to si komelo mati tawe yolo imunri parengkalinga ampe itu makada lakinu mau takun tatutu ni matana de naga kabang matana tapi parengkalinga opi do cilina tu yana kada lakinu mau takum la ilaha illallah lelengengiro tomadatta kalimat la ilaha illallah. Maringkalinga mo pa ya to si ko bunga maringkalinga tu do cilina jolo maringkalinga ta coba-coba mi kong kana anak baru jaji pak 3 hari 4 hari tapaki mata 5 tako ya se na mata na de tu nak ke mata bolona sebab de nak kita engkami mata na de nak kita sebab ia mata ala pakita mitu aja mo ta boro-boro la de engkamatu nang katu nalai pungla taala pakitan sebab tane di punna anu namemo pungla taala inrami ro gagero inrami aja ta macai ko buta ki ya maka de maje nako matakwe metani pake itu gage itu metani ya naruani je pulo na tang umuru itu ya wal absara pakita wal afida telu komponen ang kuwata kalena tulinoe talina po kita iya talue malada pentilai pake tuo
untuk runtuh ia patiran pun Allah Subhanahu wa taala sebab ia je malak dai pokok kulina bapak-bapak tu malak bingi ke hadir ia nanya keadaan makinya malak dak pokok beton na ada ia tu di okoni wawan atau matapot na pun Allah Subhanahu wa taala jadi dia nagaga permasalahan tak tuo dia nagaga dia wisangi koi di tu maka dia menyamoga tasading ia Pak ya kong kana tepat na tahu ya na tu tahu kami namanya mana saditu ya secara dalil secara bentuk kenyataan ya maka dia pun jadi lilisimo matu ya maka dia ya ro pun Allah taala tallu pokok na pautu ya ko ya tallu masalah to na kada biasa tangkali maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa ya kuatin na tahu yang kapatutu na mak gorok matodo cilin na de na ring kalinga maksudnya ya ro de na pahang okko patirongi okko patunjuk iya nanya persoalan patunjuk persoalan kami na masoli pole kurisinin na urusan na taulinoe lai pake tuo aja ta cepat-cepat pa esang patunjuk idi tuto tapi tang upat tak okko yolo na punglo Subhanahu wa taala magai na pa dakar ngi pungla tal tapakat tapat aja bawa kilok ya kumelo kumangkaling ceramah na mo kumiji HP itu pak make ke ceramah itu ko HP itu ya mako ko alina to man tu aku temang kaling ceramah idi mani bahasa Jawa ga bahasa aga tapuji bahasa uging kamana ngoko tu sudah tertera tapi rahmatna pun Allah taala napa dakarengi tepa iya nanang kangka tatuo na seba angka tepa na lingi iya nana baraka dalita na seba angka tepa na lingi pun Allah taala iya nani adam pengidosa ta na seba angka tepa ta iya nampele janci ki syuruga na seba angka tepa na lingi pun Allah Subhanahu wa taala maka daki iro tepa coba kay balu pak pura nalli Namrud pura nalli Fir'auna pura nalli tosogi oko ni moro rahasianya sangi kehidupan maka da niga ata lay pura nuku pung Allah taala niga ata lay cecek pung Allah Subhanahu wa taala degang kan majami tu manu je pak kan manu tu cara mai tu ko nasang ite matar ki maka de tuje tu gabun turu na tahu itu sogi malampi sunga ko de ni ale tap ko pung Allah taala maka de tahu i ko me tu makko idi kasih anu kapire mo kito sogi mo tapi aya maka de inna syarra dawabi indallahi alladhina kafaru wa hum la yu'minun la yu'minun iya sininna anu na dawabi sininna anu na panceje pung Allah Subhanahu wa taala ko lebo na lino imma ginaulo kolo aju kajung mata sotogi bulu tasi bale sininna aga na panceje pung Allah taala dega cotu ni tawe ko kafiri magi na kafiri la yu'minun de na matappa jadi iya ro aslin na tu kehidupan hakikat na sitonganna okkoy pakka masena pung Allah taala kona pawarakeng kitapa iya na tappa emelo ipiare na to si paringara-ngara makok supaya ibacangi matu aya tengkalingi nasihat na pung Allah taala na masa tappa tak tamate melo mani je mate pak ya ko masalilino ya aja na tapikir kiladai na pede matawa taw itu pede cek de nandre rencana naman itu makiga mo pakulen na kuratoni labbi ko yero amala passa dia na yang oloki buru na sa magay ang kaboko de gabokong ipoji atau de ni ipoji tataki matu joka de pagataw ti aloki buru de pagataw yakka je yes to man je coba de na mate de na melo titami ko tua de to ka melo monro ki buru mati mi yakka ki lokor anak taje luta ki aga tari mapajak tu sadar mo gaje daku yang lija itu mutana makom itu ni ro aturan hidup de na dide ung katau ti amate aja mutu makom itu maksudnya ya ro makom itu rumusna Al-Qur'an makom itu kenyataannya sebab itu Al-Qur'an rumus yang bukan rumus memang wahyu dari Allah yang tidak ada salahnya mutlak benarnya benar dia kitabnya, benar juga di lapangan. Makanya nasihat itu mengingatkan seperti begini, menguatkan hati kita. Kemana? Dalam kehidupan dunia ini. Maka da pekku cio no acarana ni piare itu tepaen sebab amulangan na decengnya kumana ngi tepae. Iya. Aja ni ulangi maka da dega di cini tu teh malampi sunga ko kapiret tu. Iya. Nanya tepae, Pak. Na putra ta kuile ya bapak.
De yero ayat itu makada. Ayat ale nama ni aku nak cece aku nak puji pale maingat mo tu. Ya. Daripada ya icalla tu. Kali makada makanja tu tak aku kafir. Iya lega sapra itu. Kendo ko malang kadali lumakoro. Nama kada yero ayat makada innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Cucu negay patukari ada yero ayat malabina pung Allah subhanahu wa ta'ala na yero gagay anu polek ko yase na langi adan na punelino na pamalalang na tembus yero langi pitu susungi nantara malaikat Jibrilu na tarima Nabi Muhammad atau labina pung Allah ta'ala na patatapak ko tanamak kamakaya kanja si bawa Madinah 23 tahun magi ni di mi palikuliko yero gay tanda na siya tau panti dia nagasaparaiki mitau matoje mitau nang kahapung Allah Taala talima danrang iya aja lalu tercoba-coba padi-padiri hati tu sangat tematapa ya tematapa pa aku berdoa matara pinaduti ya padami meni terus terang ya ya kumoto masam pajampan itu matapa pa na doakan di minawat dingi di tematapa doakan tahu dia nawat ding aja mau doakan teh aja ya namuna cecak ko ya doakan na malampi sunga na mainga ini ustaz itu pak di sisa gaga tu niat tecek dek makada maka tahu itu tersinggung. Makum itu tu ayah masinggung itu ayah. Cucu ni kade tu minri pau ayah ya kau lepak aku bami. Mama ko ni dia tu ko timonri tadi ni. Dega aga ya ros anuna berkana kehidupannya sebab dia na pahang itu. Barakallah mas muslimin jam salat maghrib yang sama hadi pedangina telu. Magi ero talina poi pung Allah Ta'ala ero talu ero do cilie ero atie adalah sarana yang terbaik bisa merekam rahmat Allah, sarana yang terbaik bisa mendengarkan Al-Quran, sarana yang terbaik bisa melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru kita bisa mengakui hati bahwa betul-betul ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berdasarkan dalil Al-Quran yang menguatkan hati kita, mata kita memandang, kemudian telinga kita mendengar, barulah kita membenarkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya raya maka dia pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lampi-lampi cek dia cara mai padi tambah-tambah cek dia. Ya ko sepakat muki tambah wi. Aga je teteki tambah yang masih kita nerima ke kanja. Kipasangi jalan. Ambala maka kanja itu dangi. Lampu maka siang. Ayak lepo dangi. Melotopi pertama suruga. Manakah mana tiaki ko matengah tandra mita. Tapi dia tu sino di talak dak. Aja setan teliau-liau. Ya. Ini tu dami merengkalinga. Dia tak pikir maka ada salah kami matu, tersinggung kami dua ija dijagai. Salah ayah salah tapati ko tahu masalah merengkalinga tahu Ya. Coco ayah na cecak tahu Tu dang ini menyanyi tetap pasan do cerita bercedece. Ya tojo kak. Mana na topa. Mito topa ko salai. Mito topa ko tersinggungi. Jadi apa ya persoalan ini tu dangi terserah ko tu miki matindro tu dangi. Nyama. Decet tato pa si bawa. Urusan akhirat tak kaya jalinotan atau so gimana ngi pa ako de gato to pangkajen ne kasya si pa. Ma ibu emi tu liwat dari ke na ko mak dari ke. Iya warampara na make ga. Iya ba? Iya. Aki gagaganna. Alena tomi tali kurang la in syakartum iya na deta syukuruki tungke iya rumus kehidupan pak iya je tu sitongan agama ta 30 juz Al-Qur'an angka kisah angka pemahaman untuk tauhid angka ayat hukum tapi iya kuncina melo i pekino acarana ne to syukur lori pun tacet de mi tu tasipolo mi ayat wadani pake tu malampe iya masana contohnya ya roya maka dia A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Upanna tasukuru kimi yetung ketu de tak dari kingi adi singat togiha dalle anak togiha merenuki nali pung Allah Taala tatajeng itu na tambayangi. Na tambayangi ya komelo ki tambayang ke waramparat tung ke makokowe. Tasyukuruki ya. Tasyukuruki. Nah, jemo tanu maka bah syukur kila dan itu bene kucit dimi mudah-mudahan tatambah wadi jaji tanya akor nalengi puangi tapi nalengi ketenangan pada kedua dua anak ta ya
Pak manukamaki maka da itaku na syukur sa di sidi beneku taliamo pala tumaku koe de basa ta tuntu ni pengelata la milo toki tambah apa sidi sa baramoki tapi ya tu ko de nalengi iro wadi jaji angka nikmat nalengi ma tu milo mo padang ka na iro iya to ngamisi di tapi lumayan alhamdulillah de na panana de nano pokok na makanja iya ya kamai dia lengi dua de na makanja na beri jamaah to ko purai jadi ta syukuru kini tungke nalingi pung Allah Subhanahu wa taala imma gina dalle imma gina wija yer si polo miro apa ya kurulemi jalan kang yer gagairo pung Allah taala makada sebab iya ya melo ipakas tepat tau mulai yer ya napa na buktikan pung Allah taala ya ko matong-tong syukuru kitu gagay tatajeng insyaallah na buktika pung Allah Subhanahu wa taala itu makada wala in kafartum nariko angka ki ingkar mak boko madareke angka na jaga kana cabutong aja mi kita kumane daku cara maya gaje makundru ya mitu kata makat doy maka ni je gagana pak maka ni ga ya idi do topat di to syukur na kung kasirupa bolana siare ga utuna siare ga iruntu matu ma bicara di pajik bajang pak ustaz idi di patu pada tau ni ga tau mi tewa pada na tahu ni tu seru maksudku lah salah sama na Pak Yero pikiran-pikiran seperti begitu pada hakikat na naleni pengelata lah ketenangan naleni demi nai pitte Yero ketenangan nai syukuru ki gang karena dia nak baraka iya ibu terutama di ibu ai aja na megala ada je bici-bici ta itu bici makun re Pak mak bici mi tapi ai mau warre andre ni tu makun re bici tahu iya ajak nak kumakun rebici tu rone pokok na maralu anu na artinya ya tu ko ya nabi tak baiti jannati tabayangkan ni rupa bulana nabi tak cek dek mi ma cika-cika apa tapi ko tami maka da baiti jannati pa angkai Aisyah radhiyallahu anha talima pacak diudio si mata syukur lo pa masin pung Allah subhanahu dia na pusing-pusingi di ya tu di biasa tu beni tapananaki kenro pole mama tengah ampoleng di paja tutu dang alina to papasidang terus aja masenang iya dia na harga-harga iki matengang menuntut televisi kan itama assalamualaikum dia na giligi kada iko moje pale wah sang lingare we iya ambo anakmu iya lakimu iya melihat ko bolang iya melihat ko bola masya Allah luar biasa ajak na naipaw je itu kasi di. Dito ka ko de kaka. Kumiro daerah anu. Bila. Bapa-bapa tu malabikin kay hadir barakallahu alhamdulillah wasu. Yung polisi ko poko onna. Maka de itu kami na poko kolino tappa tapahangi. Iya tappa Pak Bere. Lauri tau na puelo pung Allah subhanahu wa ta'ala. Di satu riwayana ang kayasan Nabi Nuriolo. Walingi gambar jolo kada tamakukoy. Asirai ratuna 50 tahun maceramah tanya umur na Nabi Nuh alaihi salam yaro binina bayangkan ni rupa batina pung la taala palai sang itappa angka balik caw-caw sang bene imun rimetu nana yami tunang kana pa angka bene dia tuga tong kana na kudiga bene na bene na Nabi Nuh bene Pak bene pasangan hidup yang diajak selalu curhat di setiap saat kita ini Pak itu ya ko rumus nagama itu sang iba ini paling secek dek wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu yaro engkau wa nakoro likunu napang kato tanda panjang ya se litaskunu ilaiha mancaji wi ayat-ayat na pung Allah subhanahu wa taala an khalaqalakum min anfusikum azwaja na pancaji ki pung Allah taala tungka idi uronewe jadi dijolok bunga na pa itu nene tada jadi di mun rimetunan kan nene tadam napa na pancaji jangan toki pung Allah taala pasangan hidup ta ya sange makun rai ampe tu dia na disiala tero daripada narone dia na disiala makun rai pada makun rai pada riolo meru pura kejadian riolo ya tu Nabi Lut alaihi salam ya Nabi Lut laki-laki kaji anak Nabi Lut natawarkan ya toro tamu na puji
Dia napakasiri Nabi Lut alaihissalam. Suruh ni je no nasang itu ya roni miliki je mak beni si batu roni mak ko dia ni cucu itu je anu. Maka dia Nabi Lut anakku naso yang pakasiri kat. Engkai Jibril engkai malaikat Jibril si bawa Mikail lo bertamu melo na poda maka dia ganna ni je tu betemu mak dakwah ia matu ko subuh sebelum no subuh adek no iko. Adek no pa itu binimu dia tu melo mangkali ngabaca salibawan ni. Yakani sebelumnya itu mak de sebelumnya mas palawangan na sampajasu busiba sampajampan ni nonri mak de iero Nabi Lut ya tonaro yakkai kampung angka kampung pak riulu pura yakka ya tu hukuman na tawi kuna puji rusiala oroni pada nama kunre riolo angke ko di dalam Al-Qur'an itu yakka minre macawe menilangin apa nagili pengelatan makon apa nabuang ia makoko yasangin negeri Sodom ya kurupa namu seri di tu namanya lutuo. Litas kunu ilaiha aga gunane romakun raya litas kunu menjadi penenang. Jadi itu di oronewe nasabak tali masila ki tali masumpa ki komani ya ko tumak di bola tu katu papa tenata. Jadi itu makun raya aslina papa tenang. Macam-macam lo itu makun raya itu. Dia na tambai lah saya ko tumak di bola. Na patenangi. Litas kunu ilaiha. Jadi tabe bu idi to kutumunri pun sita tu nefu bene ki apa tenangi. Ajak ko tita yero bapak masus sepule masa padale idi menrito palatai pulai kama nilino. Menre palana bapak tasuro meja lo tudang melo ki je maga tu bapak na aja jolo ta pemenre pitariawata makotu. Angkarenan sadia, angkare handu sadia, kamara mandi sadia. Apa tenang tisamu tu cek dia sayang apa tenang apa tenang agaga apa tenang keadaan ko menurut ayat litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah telu kana cicen nalingi di pengala taala atau malebine tu mawaddata warahmah cinta kasih sayang si pakariuru si pakarnuren ya romelo ipak di bola apalagi makoko di meja tu tisala ada kadang saliwang litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun dan itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat ini diapit dua ayat sebelumnya dan sesudahnya li ayatil liqaumin yatafakkarun. Pelisi. Ternyata itu tepai Pak Bere. Iya idi Pak udangi onna tabayangkan ro idi taneki wijanabi. Dega nabi tonraki sisabuni apa datu 40 talu tahun hijriah alle kada purangan ale malabina Nabi Muhammad sallam 10 ni talu nene siratu itu ngumuruna dina siratu 40 tahun sisabuni apa datu takko tulemopi na bimbingi pengelatala nalengi tepo maga patawe wijanabi bene nabi anak nabi amurena nabi lay tonra ko nabi lay tapi mewamopi ko petunjuk na pong Allah Subhanahu wa taala. Idi si masak butang ni tabayang kang buti na puji ko pong Allah taala ko ta sangale tali sisiaka tu idi to metu tapi bukti nyata na yang pong Allah taala malada kinapuji nulle mo pa ki bangun masigi mako kanjana tulle mo pa hadire mengkalinga carama tulle mo pa malalui silom masigi padal mo bela ni isto na je ka idi kaapiri ni je sitongan na dena tapi rahmana Pakka masena pun Allah Ta'ala imun ripi tu orang parata imun ripi ye tu orang parata boleh menamu je ta orang paratu ye metu silengat tau kapire tepat tami bang idi silengat ta alena man remato idi man remato alena mak bolato idi mak bolato idi mak bijato alena mak bijato alena sogito idi de tapi angka sogirang nalengi pun Allah Ta'ala sogi matoki je Pak sogi ki saya rasa kalau rampang kajiannya kaya-kaya semua ya insyaallah orang pewan ni maka dia Pak ye tu cara me orang ni masa ko made ni matu made ni sapari masa ni pemang ajak mamakna tak duka lama sebaja subuh ugande kalau masih ge mamakna robe je pola hidup Lina cocok je ko talima ko tutuki mamakna lino de gawi tapajana iko dituna paja ko mak dencana dia pernah capu rencana mesti dia engka sisi dia jadi dia na cocok ko makko je melo ki mate engka tu boleh mate ni bandera putih si vitamin re
Mau ni je bapak kamu kesepakatan nak cek dek. Ya. Lau anna tangkalinge pak. Imun ripi lau wanwang ero batena pung lata la pakalap biki pak. Pakalap biki. Lau podani jolo iya maka de batena pung lata la pauki berdasarkan Al-Quran pak. Ya mirumi peletukang itu dia cocok ya kakarakarang kapau-pau bawang dia cocok taladasan sebab tanya petunjuk ero ya petunjuk melo ya keteni kita polewe ko Al-Qur'an ayat melebina pung latal sibah hadisan Nabi tak ampai talipat cinrolang itu ayat ero ayat tatikang ero ayat tak keteni maka dia pung Allah Subhanahu wa taala law anna nazzalna ilaihimul malaika biningi malaikat na panono pung latala ajak na nabi aja na taulino malaikat ya dia na madoraka ko pung latala dia na de tonino dia ni sama kadaroni ka makun reiga walattu iya agamaewe walattu i hakikat na agamai aturu eri pung Allah taala tururi perintah salewi dosa beningi malaikat na panono pung Allah taala. Oku surah Al-An'am ayat 110 dia ayat wa kallamahumul mauta ipalisu ito matewe mak bicara curitai waktu pengalaman na waktu na mate pengalaman na waktu na to dito pada muki pengalaman na waktu na ilay cabut nyawana lay video lay tilo kiburu malam pertama kiburu angke lisu salepang ipawalu na macaram coba tanya paga atau mate lisu pawi keadaanna tapi nasaba aya ya caramangi nasaba pentingi tatap pari umma sari komang ina pahang ya lena makde iyero pale puakku ye na lenga tepok makowe malah dekat na bekeri tanra assalamu tetku cek dek mi bayelino talum itu sandang papan pangan nang kayandre ang katona pakai ang katona yun macin sinom kurani ya sesak ne itu rute loli sumani aha sini salah serba kami si Jumat satu aha sini situ macer anak mapa boting tomate ya meru tali loli su pasapang kajene pasamanisa pasaberhanti loli su lo watang lo timorang lo timorang lo lautang lo rijang dia namanya gatu lowi kulino ya miro de mine sadar ya le makada gayana na je plek lino ya palulungi gayana je plek lino putara ki iye aku niru permas iya malah ada penting akhirat ya ko kiai wal akhiratu khairu wa abqa wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairul liman ittaqa jamina mana ngiro ipalisi to matewe malalang ipalisi to matewe macerama tahu aja na tahu aja maleka ipalisi to matewe lisu kita tite ya taranum kangi kemudian wahasyarnahum kulla syai'in kubula lepi tamanang itanra kebesaran na pengelatala ni tai okoyolonan sabayar pengelatala dina kana kewuju maka daya ya sa pengelatala walam yakullahu kufuwan ahad tidak ada yang sama dengan Allah melainkan Allah selalu menyebutkan tanda kebesarannya yang sulit diterima akal dan itu kenyataan seperti langit dia kata mengakuri ruanca jangan dalangi langit tidak ada tiang tengahnya langit dia pakai kemak bana seperti lautan, seperti gunung, seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang, seperti penciptaannya manusia ini tidak ada yang sama. Itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namo malaikat nono macarama ipalisi to matewe terangkangi atuna ipamadang oko kiburu esioni dompeni ipita manang itandra kuasana pung latala ni te koyolona denia curitan denia kerebangan lima kanu yu'minun. Orang itu tidak akan juga beriman tangkalingai illa ayyasha Allah kecuali orang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang paling utama yang secara khusus Allah berikan kepada kita ma'asum muslimin jamaah salat maghrib yang sama hadir adalah keimanan. Iman itu tidak diwarisi, iman itu tidak ada dijual. Ada zaman dahulu keluarga Nabi, sahabat keluarga hidup di zaman Nabi tidak beriman. Inilah yang wajib kita syukuri bapak-bapak ma'asum muslimin salat Jumat, salat majlis jamaah safari, salat maghrib yang sama hadir. Ini adalah aset kekayaan tapala yulu lalu tak imun rimi tu orang perata macucu mitawe
macumi itu gagai. Itu adalah sekadar pelengkap di dalam kehidupan kita, dan iman inilah yang menjadi lentera kita untuk menuju negeri akhirat kelak nanti. Dengan iman itulah sehingga amalan kita diterima Allah, doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bersyukur menjadi orang beriman? Mudah-mudahan Allah memelihara keimanan kita itu tidak menjadikan kita orang yang kembali kafir, fasik, zalim, munafik dan musyrik di akhir-akhir hayat kita. Saya cukupkan, insyaallah, mudah-mudahan panjang umur kita bisa berjumpa lagi. Ayat-ayat Allah tentang hiburan-hiburan orang beriman banyak sekali. Karena orang beriman itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Sesudah derajat kerasulan, maka derajat sesudahnya yang paling dekat di sisi Allah adalah orang-orang yang beriman. Tapi namo teryangi darah, namo beko cerata melo mancaji tomo tepana pengolah taala. Nareko dek natuntungi pengolah taala tidak lolonga hidayah dek tulai bapak-bapak masa muslimin. Maka bersyukurlah dengan iman itu, bersyukurlah dengan ketakwaan yang Allah titipkan kepada kita sekalian. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, bila ada kekurangan dimaafkan, bila ada kebaikan itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.